Usana oluzelwe khathesi angitshela ukuthi mina hey akangazi lu ezalwa khathesi umntwana lo ngijwayela mamsebele ngicela ukhuza inqatha yakho khuza umntwana wakho Kanti ukhuluma ngani wena ungibiza ngithi mina nginyoka yomuntu mina ngawukhangela kanti umkhulisa kanjani umntwana wakho wamkhulisa njani vele kanti ungayise wena ngatheni wena kuyi ungiuthi mina nginyoka mina mamsebele ayise umlaya theni wena kuye ubuthele umuntu omdala ongangami ungabuza okuningi khuza inqatha yakho uzalahlekelwa ngumntwana kumele kanti kutheni vele swalahleka kudala kusela lutho ngizamkhuza ngabe kuthiwa ngawathi emhlankane ngempama yombani bomkhuza khona utheni azatsho njalo mamsebele ngikhuza inqatha yakho ulibambe khonapho khuza inqatha hayi ungathi inqatha uzamalelwa ngumntwana weye kukhona ukukhulumileyo bengasoza pho ukukhuluma nje into enjengayena leyo umama lo hambe zenza izinto Amacala Reloaded.